ka Jaintia Student Movement JSM hakali pautri unai kende dawan ra lama ko hakmat gate yang ke kiang nang ba Government College Juai dai thumu upenyo hakmat Menteri Kecnat Pure Puthi ke Sarkar Jela ulak men rembui yodowa Government College ha East Jaintia Hills we upenyo no ya ka scholarship ya ki khanru khalut walai pure kasain da yang baik ko hakit ya ulak men rembui wadalai chagia lang wa penman hagani ke college khanang wa mendemi u yora ki ki plakat dawa yang ki hakmat yang u hadin wa yo ki wa ulak men rembui dami liwanu nadin ke college lang ba usarok politeknik klem de liwan de nei tha wapsia kamte da kabai penrem jorgi we da kabai la yagi mat dawa yang ki wa kanthum upen yo college sarkar ha East Jaintia Hill district kam jo idawa penyo no yaki scholarship ina kaliang ga Saint JSM kawanti ina ga project paro I kemenyi I dawai to wa ka Government College usat apa po Jaintia house name Arjar Khatnyau ina lang sa ida submit ya ka memorandum sa Dr. Mukul sama itu forman ka chief minister Marimyo Mikhalia to I dawai ya ka Government College po Jaintia Andre house name Arjar Khatpra wow local MA yung iwakani yung Jaintia Kermen Sela itu forman ka menteri sarkar yung sarkar Mikhalia ida submit memorandum mga program man hawa pungskur dagwa ikarpar yung ukam nom ikmat yung Jaintia wato uyaklam ulan ni upenyo iya ka Government College Jaintia kagam mangkatehi di kenro pure apo ngerilum Jaintia man da pure gi do ini do hiya kyang nang ba Government College ko naman ka wat jingkanya wat sapkalat yulet na report na lang sa man heto wa di class 11 budok class gi I na lang sa hap yaki hap yami I nang betaw dawa penyo class Tegang te I memo wan percaya inu yang sarkar ni yaw idu sa minister I ndai iwan ini yo perken mo sa sarkar wa I kam kasen I yin hanong remote scam I udawai takam kom hapyo wa I ka Government College sa po Jaintia hani program ko redep I man program ng kasen yo ka dingsam award sa di kendro-kulod yung sa laprek wa parpa ha o reklamo wa ong wa wan ra ya Government College hapo Jaintia Hill district man go kuha amto wasuk ndai itip I ka jingong yung uhen rai ina lang I yung yin scam ng rimo ayu udawa ba I Government College o set up hapo Jaintia nang lada iyo ay Government College hapo Jaintia kanuman go kuwasuk ya ikinong Jaintia umduk di wan president wai kamta po ni kyang nang ba Government College wala yo bi chocolate ju para dawai yung sarkar uta set up wala ni Washington go ya ka higher secondary school wa harambay dengan Government College kanang wa I bay ba ni I konkurulot wa pre yung ka Jaintia Hill yung man go wasuk nakamta yung kendro yung I wa pre ti apo Jaintia